Steve, ndiko awuya komudi mwando waku kuleta kwisa myanda miyampe yaleza dyalelo sujet yetu tonga bumi ino sujet infikiri kampata mwando waku yona di monana kampata à travers ya bantu mo banenena par exemple si muntu wabela wakoka kanenamba vraiment miwa namonamba tu nakoka hokoliza usakamba mfwe uliza yayo kala idi kerivo correct mwandaleza wetu usaka wikale mumi mukanda okola unenamba le satana wiya kwipaya wiya kwipaya nekona kanya Yesu wiya kukupa bumi ni bumi bungi. Donc en d'autres termes abewa kutonga lufu ke ishwa yobe keshwa ko yaleza ishwa yobe ya wa mwine kunenamba amiwa na kokana me Yesu mushimo waleza mwine mushimo waleza usaka abewa wikale mumi ule kufwa Yesu mwine wanamba naya kwimupa amba naya kwimupa bumi Yohana omenda miyampe chapitre 3 verset 16 amaleza wasanswa kanda yonso watume Yesu amba yense umwitabisha ekalina bumi wa nyenke ibumi budina relation na Yesu continuellement kutufu bufwa. Donc en d'autres termes Yesu leza usakawa wikale mumi idi vraiment triste kuteleka abantu namba leza usakamba mfwe leza waipaya leza kepaya leza uleta bumi satana wiya kuipaya wiba onakanya. Donc tonga bumi koki kala na ku agree donc kuikala d'accord na satana wiya ukumanisha mwanda wiya iyene miwo usakukumanisha usakamba onakane leza kupa bumi leza still yandi ukupa ma instruction onso approprié mwanda abewa uresiste ne wikale bumi koki koka ikala mumi koki déposer ma arme o resiste Bible gani namba shi wa resiste diable wa resiste satana ukanyema meshi wako kaka satana ukakuvaincre koki kala na moyo mwanda Yesu mwinyo na mkomo bonso bwampelwe anopantanda Yesu na mkomo bonso umpele dasi waita bija Yesu kadi munda mobe kodina yayo pouvoir pela lofu tonga bumi. Donc dalero chapitre yetu ili le plus important hauka tavavionso chapitre yotu sambana kampata ili men chapitre kupituluka muvigila chapitre makumi asatu donc 30 verset dikumi nekitema kutaluka verset dikumi nekitema ne verset verset 20 donc oma verset abedi verset dikumi nekitema verset makumi abedi donc oma verset abedi wotu esamba donc verset important na nangu mwa kwata yo kiyanjigile upaka tablo kami construire na kupituluka muvigila chapitre 30 verset 19 na 20 inena na mino teka tuteleke vinena mukanda ukola keune namba na yata madiulu nentanda yewi imonse sawisamba usakwila bana ba Israela kebadikala kuwipi na kutabuka Yordano
kaiba sakwila nyanda koma kala capable ku resiste bale kulongo mo walongele bashabo wafuile kala abana ke basa kutabuka yo ano kaiba sakwila mwakulongela bintu. Sasa wafika pa 19 kanenamba nayata madiulu nentanda batumoni bomudidya lelo dinodi amba natula bumi nelufu kumeso obe, natula bumi nelufu kumeso obe amba wayata tanda nediulu donc wayata byonso bikalanga muntanda ape wayata bintu bya mundu amatalayi natula bumi nelufu kumeso kwa bano bantuba watula bumi nelufu kumeso kobe watula bumi nelufu kumeso kwami wasela bya byonso bantu bikale watumoni wabatemwe bateleke yona longa natula bumi nelufu kumeso kwenu heneke kane namba amba 10 natula bumi nelufu kumeso obe 10 ne mafingo ufwaninwe kutonga bumi esuje yetu ufwanine kutonga bumi Mose sakalegeleo pakukayasina tonga bumi ufwaninwe kutonga bumi idiwa wakupresenter test après wakupe une réponse midi étonnant il était impata kumonamba après wakupata réponse walitupa ne réponse tu souffler ne réponse wetupe réponse mais kudi toujours kuduma tendance toujours à kutonga lufu bantu batonga lufu soit batonga lufu muswelo sakwisamba bisheche kutonga lufu ikunena na mani kudi bantu batonga tu lufu mwanda wako bintu banko kijampata mitu kufwa kuyamba wako wabuna wambiwa binebyo bemkufu pela lufu reka tufuishe verse donc wanamba ufwaninwe kutonga bumi amba wikale mumi tonga bumi wikale mumi donc kutonga bumi uka parvenir kuikala mumi kwa bitupu kokitonga watonge lufu watalamba usakala mumi no tonga bumi ineba wikala mumi kukafwepo kalishu watonge bumi kiki kalapo kabe wa bitupu watonge bumi Mose wendela abe ne lutundu lobe donc potonga bumi nebo bebana ne bana babo bebana ne bonso bakalondanga baka bénéficier yayo shwayo tonga bumi batu bonso siyukile ubasoma Bible biyamba yukilaba bumi Yesu shi watonge Yesu watonge bumi ne watonga bumi ikikala impact babana bobe ne bana bobe bonso lolo saka cyobo cyonso kikapanda kaiba sakwila bana ba Israel shi watonge bumi mukavivre longtemps mwe bana ne bana bene ne lutundu lobe lukikala na lukeke sula kwa muhunga amba wikale mumi abe ne lutundu lobe twafika ku 20 dinamba kusanswa Yehova leza obe donc kutonga bumi kudima elema aleta pala donc tonga bumi sasa kaiti sakwila kutonga bumi kwa sakwila tonga bumi kutonga bumi kiba jinji sanswa Yehova obe mwana kanda wana tonga bumi kutonga bumi kunena manonga libika réponse aí amba sanswa Yehova réponse ya ku verset 20 londa amba kusanswa Yehova leza obe sanswa Yehova leza obe kusanswa Yehova leza obe ikunena na mani yaina importance kuno Steve namba kusanswa Yehova tusanswa Yehova muswile Yehova umuswile si umuswile bien pempata
ikikakyolonga kulombo jambo muswile. Yesu kwanini namba banswile bakwata byonena, banswile bakwata byonena bibitula muti udishima de byaplike ye banswile kusanswa Yehova ikukwata byanene nekubibitula mu pratique byabo umuswile Yehova leza sho umuswile tula byo mu pratique yekutonga bumi natonge bumi ikunu na sanswa Yehova nakwata byanena nebitula mu pratique yekusanswa Yehova namba leka tukufike kumfuru wa ino verse namba kwimvwana diwi kusanswa Yehova leza o kwimvwana diwi dyandi nekulamata mwanda aye iwumi bobe kwimvwana diwi dyandi na importance wa msanswa Yehova andote terme wimvwana diwi dyandi widi tula mu pratique diwi dyandi wane na mendeka wane na manyeme bibi bini longa na minola longa binena Yehova nyema bubi longa bilonga Yehova longa binena Yehova impona kali moto itamba situ mwita Yehova imfumu yetu Yesu imfumu leo longa byanena bene kwa utongele bumi kutonga bumi ikusanswa Yehova wamusanswa Yehova kwimvwana diwi dyandi nekumulamata kumulamata ma version intéressante que moi anglais mon français langue moi anglais mon kwatamba amba kwija crochet kwande ye kumulamata kwija crochet munamba kudi bintu bitufikira wamuna kudifuna idée na shabishet kudifuna kulevu kwe expliquer ko myande mu yafika ko ina milesa ino myafika na manikika leo ka tourner contre les awobe ko ina mbe yabo wibilongele ami watu kukanyemapo Yehova wobe mwande Yehova wobe ye ukuswile leza ukuswile mpata kane na mukano namba leza wasanswa ntanda yonso watuma Yesu mwanda tufuile leza ukuswile shi umutaluke weje expose satana ukakona kanya mwande kudika deux versions usot ulonda leza usot udi kwa satana usot ulonda leza ukodi pa wa mwine kodi expose kwa satana kodi mwita wa satana Yesu kani namba Petro nkulombela mwanda satana usaka ukudya wa mukate amiwa nakulombela ando de terme shi utaluke kwa leza kodi expose kodi mu position ya faiblesse koki nyema leza lamata yeyayo moyo namba amba ne kumulamata sanswa Yehova teleka diwi dyandi londa diwi dyandi mulamate ma erreur afiki wako mettre erreur koki tulapanshi ami wao leza kinteleka puno leza ukuteleka leza ukuswile mwandu watonge Yesu waikala na Yesu leza ukutala kakutale kwabe utala Yesu dimobe et ou communiquer nobe à travers Yesu sans soi Yehova wobe lamata leza wobe lamata kumulamata ikuja koshe kulamata inashaba kujinya na mino kudi bintu bijinya ya kujinya kibakupeleja kukwata Yesu kukwata leza ushiale nandi kwata mulamate mwanda kumulamata kuna importance leka ilonda amba kumulamata mwanda aye mwanda kawa mulamata leza wobe teleka mwanda aye ibumi bobe Yehova ibumi bobe shikumulamatile wafu shikumulamatile ukafwa shikumulamatile ukonekana shikumulamatile mbaka kwiba lamata Yehova wobe kokimuleka
sengela bianene yani wanyafika muto bianene iluta kasapuila Naomi amba konso koyinda ino baleza bobikala bona wamulamata nani ina bon belle wande wamulamata Yehova kokileka mwana shiwaleka keleza pojimisha yabojimisha lamata Yehova wowe mwana Yehova wowe kala mukapu ukuswile ikutubuki okalonga mwana kwala muna buswe wande ukuswile quelque soit bifika na mani satana ukakulombosha bintu bimwambota la kamwe kawayo ukuswile kupita leza no lamata Yehova wowe koki umuleka amba mwanda aye iwumi wowe kadi kupichila kudi aye ukalala kitachi kilampe muntanda yashile Yehova kukapayo bakulutuba bobe ba Abalahama Izake ne Yakoba. Donc bakushala mu yayo ntanda yaeleze yaiko kupromete ba Abraham Isaac ne Yakob lamata Yehova wo tweme pa ayi Yehova wo iwumi wo pene pa naino miaka yobe ikana milampe donc po miaka yobe po ilepa imwanda ulamatile Yehova wo kokitanuka shi wataluka waikana dessus de quoi que ce soit wakafwe lamata Yehova wobe quelle que soit déception kuyukulepo explication ikala kulamata Yehova ukapata explication na nsha kuipatilepo Yehova ibukliye yobe yeko lamatile lamata wija krosheko kokileka. Donc yeyayo chapitre yetu intéressant naliki nangamba mwanda ka bumi mwanda tonga bumi tutonga bumi amba naliki nanga tutonga bumi mwanda kuikala mutamba umona leza tonga bumi wikale mutamba umona leza na viyampe shiwa tonge bumi una mutamba umona leza mwana leza usaka wikale mumi Yesu amba naye kumupa bumi bungi donc shi watonge bumi watonge Yesu shi watonge bumi watonge Esprit Saint watonge Yehova leza tata shi watonge bumi ikuko kutonga bumi ikuko kela diwi dia leza ya tata leza mwana ulina batonga bumi wamukokela waita vishaye koki pela bumi ye busakamba leza busakamba wikale nabo na nsha bintu bya kwatama na nsha wabila na manyi na nsha ndamanyi pela kifuepo napele kufua kifuepo lezo akupe ukomo amba awewa ukaprofetize lufu lobe ubie bumi bobe watonge bika byote yotunga amba kupela kutonga bisaka satana ikutonga bumi shuwatonge bumi wapele kuikala d'accord na satana kutonga kufaire avancer mianda ya leza ikutonga bumi shuwatonge bumi ufere avancement ndeza mwanda Yesu anamba endayo konso mwanonse mianda yami ku bantu bonso kukanonse mianda ya leza ku bantu bonso pofuile shiwi mufwe kukanonsepo leza Yesu usaka wikale mumi wanonse. Donc il a importance bantu bakomenwa shi bantu ke batonge lufu il manque ya connaissance mina manque ya connaissance ya leza usaka wikale mumi
yuka leza ove nachoka la kuya miko imiko ne kuka ku pressure ku samana yuka leza yo shu yuka leza ove yuka byasaka dishi bya leza ikika leza kuswile leza usaka wikale mumi leza usaka wikale aleza mukuma ninekala travers ya Yesu udikala ganya ulonda byanena udikala na byonso. Hosea 4:6 usakwilamba leza unenamba bami bantu bafwa mwando wakulwa kuyuka. Ino version yondi nayo kini napotini mane très clair ino bantu bami bakatalajiwa mwanda ikutupu buyuki. Buyuki with na importance yuka so mukanda wa leza apprendre leza wobe yani udina mani. Se shikoenda ku Isaya 5 verset 13 verset 13 kendi namba omwanda bantu bami bakenda bumisungibwa mwanda bumisungi mwanda wakulwa buyuki. Buyuki buna importance bantu baekala deporte kwenda kumasusune kususukamba bantu baeka mukanda waneke wenda bantu babo bantumbo bakekala nanzala kadi bantu babo bonso bakafwa ku kyumwa leza wisamyanda abantu bandi bafwa basusuka mwanda wakulwa kuyuka shiwa yuka satana ukanyema mwanda ukamuresiste mwanda ukekala resistant mwanda wiyukile wiyani. Apotre Paul mashuna dimu nakidi mwana musheshe nadi najiri wa mwana musheshe bano natama najiri solo kwa donc yuka leza wa shumu yukile ukayukamba bumi yebusaka leza wikale nawo eka nyende bukiri mwana kigisabo kwanza kwenda kuikala ku prêcher longtemps saka twaenda légèrement deep mwayuka de quoi il s'agit katuna periode miko ya kuendelea masuje makwabo shike twenda kunkinji 18:21 unamba kutunga lufu also ikunena inibyonena ibunenanga bika boto poikala ibika byolanga mutu wobe ina mukindi 18:21 inamba lufu ne bumi bidi mubukomo bwa ludimi boba basenswe kwilwingidija bakadya bifa byalo shuwingidija ludimi lobe ne utongele bumi unena bintu bya bumi ke bintu bya lufu kamba mwana koka amiwa amwine bansube amwine sayoso unena bintu amwine komeno nkako komeno nena profese bintu na unena amiwa ndimu komo mu Yesu amiwa na kino kiwankomena inoko mu Yesu keki ya toujours en chaque qui a vini qui ana mani qui va kufikila nena kyo uki contrecarrer musolo mukwawo ludimi lobe lufwani ne ku professe bumi à tous les temps komba amina fwe no ikudiki tukikwatake unamba ami wanki fwepo mwanda leza udinami mwanda nina bukomo bwa kuvivre longtemps mwanda leza udinami shi udinami ikutupu kikankomena shike twenda ku bene Loma chapitre 8 verset 6 kiene namba mwanda kuta muchima kungitu ilufu mwanda kuta muchima kungitu ilufu inokuta muchima kumishipiritu ibumi nendowe shi uta muchima kumushipiritu ibumi nendowe kuta mushima kumushipiritu ibumi nendowe shi uta mushima kungitu ilufu yabine isinifie bika ngitu kuta mushima kungitu ikunina babe wa milango yobe bilongo yonso ulonga en fonction yo monana meso biotenga ne bioteste
yonso tu yo ekala focalisé. Mais miandaleza ke miandaleza il est spirituel. Si on dit focaliser sur l'esprit, ou focaliser ku miandaleza, pe n'est pas